Emkhatsho khawuthi libongwe ngabantu. Libongwe zingelosi. Jesus. Libongwe abantu. Libongwe. Libongwe. Andifuna undikhuba kaningi. Andifuna uba mayiqumbe le keyboard. Andifuna uba mayiqumbe nje, ndifuna nje idedele ngoba namhlanje kuzobonakala. That's all. Itsho ke mntana. Alikho! Alikho!
Holy
umlilo, 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 umlilo. Yebo. Jesus. Fire, 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 fire. Jesus. Jesus. Fire. Basa, basa. Yes. 是吗？ Yeah. 我把你我结束。Yeah. 你。 Yeah. 我把你我结束。Yeah. 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 我把你我结束。
Shendele bebesita. Ubani wavukile. Kwabasisimanga. Olamo shakadia kasi. Jesus. Basa. Fire. Back to the sender. 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 Fire. Umlilo. Consuming fire. Ninodlayo. Ninaqothulayo. Awabizwa ngu-Eliya. Wadla isinikela nasinamanzi. Thank you, Jesus. Aish. Oh yes. Phakamisa izandla zakho. Vala umlomo wakho. Thula uthi cwaka. Uthula uthi cwaka. Moya kaThixo uphakathi. So back to the sender. Back to the sender. Zonke isikhobo esilolelwa abangcwele, back to the sender. Back to the sender. In Jesus' name. Konakele xhoma izandla ubuze kuMoses ukuthi kwenzekani umuntu mayixhome izandla. Konakele ungangaboni ngamehlo enyama kodwa bona bayakhala inyembezi, bayalila, bayakhala inyembezi. Sikho phoko saka silo bonokos. Jesus. Holy Ghost. Sisixesha lakho. Make your research. Move up and down. Do your ministry. I know iparafin namanzi asihlangani. I know moya ongcolileyo awuhlangani nomoya oyingcwele. Holy Ghost, move. Thank you, Lord. Uvala umlomo wakho. Ticwaka. Yes. Thank you, Jesus. Jesus. Shayeleni izandla uThixo. Shayeleni izandla kakhulu. Umxelela ukuthi ungubani, umxelela ukuthi ungubani. Yeah.